Selamat Wari Natal, selamat Wari Natal, selamat Wari Natal. Mejuah-juah man banda gerina nande bapa turang rasnina. Mari kadage ibas kesempatan endah, radu raska kita pelajari Mazmurta guna wari minggu, wari raya Tuhan encidahkan diri, entah pe Epifania. Wari raya endah iperingiti ibas tanggal 2 ngasa 8 Januari. Minggu antara tanggal 2 se tanggal 8 Januari. Mari raduras pelajari ibas Mazmur tenda lid 2 pilihan tapi ibahan kami dari duana tapi ibahan kami dari terdua-dua ayat. Si pemena lebe Mazmurta referen nomor 807A nada dasarna ibuat kami do samiringan C. Do sol mi do sol la sol sol la si do si la sol la si do sol la sol fa mi re do mi sol do si la sol la fa mi re mi do mi sol do si la sol la fa mi re do. Mari sini kan. Kerina ujung doni nida keselamatan sirana ibas Tuhan nari. Ajarkan laman raja-raja undang-undang du di batang. Berikan minman anak raja kebujuran. Gelahi perintah na bangsa du alu adil. Dengan iraja ina kalak musil alu gelah kebujuran erdalan kide kagaluna. Dengan kemakmuran tetap kide kabulan arasinalsa. Balang kini rajana seibas langit kulawi. Menakan ibas lau Efrat nari satu tampuk doni. Kerina ujung doni ngida keselamatan sirana ibas Tuhan nari. Mazmurta si keduakan referen nomor 807B nada dasarna buat kami do sama dengan A. Sol la do la re mi re sol la do re sol la do re mi re do do la sol la do re do la do mi re do la sol la do re do la do. Kerina doni anggomida keselamatan sirana ibas Tuhan nari. Ajarkan laman raja-raja undang-undang
sandu alu adil dengan dirajaina kalak musil alu bujur gelah kebujuran nerdalan kidekag galuna dengan kemakmuran tetap kidekag bulan arasinal sal belang kini rajana seibas lawit pulawi manakan ibas lau Efrat nari sehu tampuk doni karina doni enggong ida keselamatan sirana ibas Tuhan nari. Haleluya. Nada dasarnya buat kami do seminingan D. Do mi fa sol la sol mi fa mi re do sol fa mi re mi fa mi re. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab lidah kami bintang naratimu jana nembah hati kami manbana. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berlatih.